دما خوش تماشاوانین هجا جمعه که تایبت بروژه که تایبت امر پیش بریونه بله ایرو جروجان هوزان مزگینه tam 30 سال بری ایرو مزگینا لهنگ تکوشین آزادی کردستانی ده شهید کت جیانا خوش دستا اما ایرو به حوال وی دمیره وی ببیربینن لسر شوپا لنگین وی بگرن میوانین ما هنرمندین ما هجا شانوگر عمله خلیل خمگین، بسر شاهین، جواد مروانی، حکیم سفقان و کوریا دنگ مزوپوتامیا بمرایه. بله، سری ده هوزان مزگین ام همو شهیدین آزادی جاره کردنی برزداری ببیرتینن. نها امی به شانوگر عمله دست بکنن. حوال عمله. ده هوزان مزگین چاوان اسکر، باندورک چاوال سرتکر. خباتی وی دمی ده گوهات کرین حوال مزگین رول و میسیونک چاوا گرته بو سرخواد. تو کاریج مره کرد و کرمانجی بیجه. اینو مهک گلانی مها گلانی جی مها شهید آیا به مناسبت شهید مسکین همو شهید شورش به بیرتینم بج داخل بروان دوینم تماشاوان تجی سلاف دکم و نما تجی پیروز دکم بینایی نکه و هار تابعی وگرم 30 سال کم دیسا بری ملی سال 1982 نه نکه براستی جی من حشتي دو ديادة شهيد مزجين ناسكر حتى لي داوية حشتي وحشتاجي أم هبرة بقول أم جهف نقد يعني خباطة به هاتشتي أم هبرة بقول شهيد مزجين براسي دق خش مرو كسك ورقو جهوالك وحل ذكرين تاكي كسي بيرة تنبو خباطة كولكتيفي بيرة هبو بري شهيد مسكين شهيد سفقان ام خباتك في اوروبا ديك دابو تربو ام قال كيف هوالا بون خباتك وسا والد شادو هدري ده خباتك دي بري خباتك وسا بيجي بروفيسيونالي ام شاگرد پرورده بکن آنجی لگلک هربین اوروپای خباتي شادو هدري وكن آنجی کمله وكن تشتكي وها براسيجي يوارده ام پر قلس درفتو يبقى جوقات نبو ميداني ده دواري بيدوزي جاو قابل نخورت بون بريشم ايه ده بيجي غوري دما هنجي يعني ماجي برالي او هوالي بي ده بي شانو بو كفولكلور بو كموزيك بو يعني حمو بشي تشادو هنري بشان انجي وانا بون تم بار كيا دجمن يعني داغر كاريا داري زمان تا ديرو كبيره حتى ايرو جيانا قليبه تشوابو خوش بريا وان تشوابو پنا بريتيا وان تشوابو اسيميلاسيون تشوابو يعني تشتيكو هاتي سري دجمن ما بهر تشتيكو خباطه تشادو مريده او تشت علي زمان دي بالي بكرم بيج بهوال مزجيره ايدي مدمك او دم بوران دمك نه وجن ايدي يعني رنگی هنری گوهری هذا قارت بلي يعني بكرم بيج براسيجي اكلك نه اكلك برخداني اكلك جو تبصر دجمن بدشي يعني جريلا قهرمان لهنج شرفان حبس وزندان برخدانوان يعني ايدي رحي موتيف البرخداني كتداوا خباطه ما تشاندو ملي ايدي ريخستني بيردوزيتي كو ام فكر رامان شباب كده بروفيسيونالتي ام شباب خباطي بمشيلين شهيد مزجين نتني ام واري باشا كده مكاربينو شهيد مزجين قوات جرك بقالك باش يعني دستي بده دلايس براسيجي قوات جرك بريجا بلاكو هربا خزا دردورا باطمان واندر الحي او هرب قوات جري برباش بول بقول لك يجي قوات جالكي او كده لاني نتل باري موزيك ده بجم قوات جير بوجي جانا جيجي اللي شارو ده خباتي ده بجم شارو ده ليستيا لسا يعني پیشکشواری جارا کلیه لیسا خباته ویده میده ما مستوى که روزنامه که سه ماه جاره که هنر دادخست هنر بلتن هنركم بلتن هنركم ما دادخست ویده می او بلتن بن خباته ویده دسته ویده ام در باست بو انسانه که هم واری بیردوزی خورد بو واری دنگی ویج براسیجی جوش دمروا مروفا همجي دواري سوسيال ده gelek insan پرجیر بو
مثلا بيجي بلاكو أو جهر أما بات الحيوان درم باتمان بو جويك يجي أبي جواكا يزي جالك باش لا ذكرن يعني ألف عادتي وانا ذكرن أولا إزاي باش لا ذكرن تكلي وشوابه يعني شواب خالبي جواكي رباقفه تيزاني دمه حتى ويدم يعني كارم بيجن بلاكو ريكستي جابا كورنك ناوي جواكي يعني مشان أبكسر ناوي خماتي ده شهيد مزجين يعني باوري بلاكو ترسك جواكا إزديابو به جواكا بسلمان يعني herkes بسلمان ديتن دربي herkes بسلمان ديتن جويك يجي ترسك وانجي هم بلاكو تفي بروان قوت بربنات تبي أوروبا يجي جديدن شهيد مزجين كتنا شهيد مزجين ناوي جواكي ده بقي توازن قيزام يعني كسي ناوي لندا قيزام دلال ناوي قيزام دلال كاب قيزام دلال كوري يعني ناوي جاهل بودن herkes mala خشيرة فكت حتى بقارن بيش بخباطة شهيد مزجين بالدهان يعني زيدي سطح إنساني بالدهان إنساني جواكا إيدي خورت وكتشن إيديا قالوا بيري وان كتنا هذه خباطة شادو هنري يعني يكيجي تشكي برباكي شاقو هذه تبيجم باوريكا وصلت بدي في جواكي براتينا هناك يعني بر زور مو زحمت موجي إنسان كوار سوسيال مو يعني نشوف نافا مالباتا فراكيو evet düşmüştü. Kuardavan evet şey dikir. Halşaş da şey dikirin. Yani insana kavara burası telu tijem bu. Jüvekeci hatta davi haşta ev defeti imkanı min bu salat karım pera jam bikim. Burası gelek düşün. Xwabej. Bir an me pırın davre. Ge iş bu, ge elem bu. Ge bejana nanjine dit ama dilime bir dozya me kurt bu. الهبري تصفيجيا في خباطة شالولاري ده هري كارم بيجن شر هري دجوار كير خباطة شالولاري بو جالي مادي مانوي ايكو يعني خباطة شورشي براستيجي تير كير مورال دا جوش داي دوش دا جواكي أوروبا دركت جيشتا ولات ولاتي في خباطة شالولاري هاتا تشكرين لأوروبا جلك جي مشوبين شالولاري هاتا أواكرين يعني ایدی خباته که به رکستینگری به بیردوزی و پروفسیونلی به آماتوری ایدی کاملا که پروفسیونلی چون به دهان به صدام براسیجی خورد و کچن کردا توی خباتی بود دهای جوان شهید کرد. بله سپاس دکن. شکلجان ات خویا دبی بندوراوی. بله هفال خلیل امشته دوام بکن. دوجی یک جی او جنراسیون نفشه کهنه و توی روبروجی دیتی پروکرنی و خباتین و پرچه بونه. دوی روزه تایبت سر بیرانینا شهید مزگین تو دکاری مرا چی بیجن؟ از هم شهید مزگین هم همه شهیدن شورش حرمت به بیرتینم. رولا شهید مزگین مسیونا کو گرتی سرخوا دوی دمیده یعنی اتمسفر و دمی او سردما کوانتی ده سردمی کی چاوا بود او پرگرینگه نه جبو نتوه کی بو جواکی که چانده و جواکی پیشکتنا و جواکی رولا کو هنر بلیزه چاند هنر آلیکی می کیم بو آلیکی می کو جبو همو ملتان جبو همو جواکان سازی نوانا آلی تفگیری ده آلی ایدولوژی ده هر تشتکی ده هر ملتی که رولا خود و چاندن خواه هنرین خواه دوی به اصولی کی به شیوازی کی ده کارانین اما دیروکا ما کرده دا مخابن او کی موسا نبو یا نه سازین می چاندی هبون نه تفگیر کرنی که چاند و هنری دناو جوات آمده بود یعنی نه معنا که از این کار بکم اما از خواستم تشتکی بدم بیجم یعنی ناوا کرده چاند هنر به ریخستن به بیردوزی به فکر به زانبون به سازیگری که پیش نکوه یا جواکایی پیش نکوه işte şoreşa Kurdistan'ı tevgera azadiye beri ve xabata yekemin de dirokamada ve xabate be tevgeri be birdozi
به تفگیر آزادیار دست بیکر işte evve xebatêjî pêşenga vê yekê wek heval Sefkan Celal Ercan Şehîd Sefkan û hevala mizgîn pêşengê vê yekê vê xebatê kirin hevala mizgîn bi yani wek ew dema ku tevgerê jî bû bûye hîn temenê wê gelekî biçûk bû yani hîn zav ciwan bû lê bi temenekî ku xwe baş pijandibû yani ji şerbeta vê şoreşê baş vexwarî bû ji alî bîrdozî da yani îdeolojîk fikir tê gihîştin her wisa jî aliyê xwe terbiyekirinê rastî jî hevala nizgîn pir cude bû cudebûnekî wê ku di aliya şexsiyeta wê da hebû yani di rihê wê da ew ki temsîliyetê hebû merav dikare bê 24 saeta eval li ser bîrdoziyê Kurd bû ser rûla xwe Kurdî bê ez çawa dikanim vê baş temsîl bikim ji bo wê jî ji bo me hema çawa bû yani min sala 85 pêda me hevala mizgîn rast ketim nava xebatê me hevala mizgîn nas kir berpirsyara me yî saziyê bû ji bo me gişka tim mînak bû mînakekî hana ruh dida me her hevalekî moral dida em hênî disiplînê dikin hunermendek çiqa dikare disiplîn bê çiqa dikare alî exlaqî de alî seknê de alî temsîlkirinê de alî berhem dayînê de alî lêkolîn û lêgerinê de yani ev tiştina wisa mizgîn di wê yekê de tim mînak bû hemû bêm mêjî ve tim li ser vê bû li ser ku çawa bikaribe me gişka motife bike li ser xebatê yani hevalet xwe bi teklêt xwe her tiştekî da temsîliyekî pir baş merav dikare vê hevala mizgîn pêk danî niha belkî gelek kes bêje ya işte bu besna şehîdekî merav dikane vê gotin dosa xweş bêje ama ne wisa mizgîn em pratika wê jiyan bû yani me va di rihê wê da di pratika wê da ji bo wê jî yani ez wayê di menekî din de di mena neînkarkirinê de dibêjim rastî jî got hinek terbiye hinek mînak ku me kesretî şoreşgerî dema ku li ser me hebin ewa jî me ji hevala mizgîn girtî hevala mizgîn di vê yekê de pir ew bû zêde dixwast ku bandorê xal ew ê hevala bike yani bi hevala re par ve bike diya yani hevala emela axivî mesela hevala emela dema ku karek bikira şanûk binivîsan di an wê neyek çê bikira an jî hevala emela mamostetiya govendê dikir yani hemû tiştê xwe emela re par ve dikir emela digo vê govenda çê bibe va wê neye tu çê dikî an jî va şanûgeriyê acaba bandora wê çi bê acaba tesîra wê çi bê navarûka wê çi ye digo bînin nîqaş bike bila ew bê ji bo ku tiştekî baş derkeve yani hew qedera jî tim agahdar bû tim ji stranekê ji berhemekê ji şêrikê ji helbestekê tiştekî bixwe jî dema tiştek dikir danî par ve dikir yani par ve karek wisa bû ku bi her tiştekî bêm yapiya me sazîgerî hebû her kes pê bandor dikir teklî xwe bi gel ra jî wisa bû bi gel ra yani hevalekî wisa bû ku di nava gel da wek hevala emela gotî işte weke gula civatê bê her kesekî dixwast hevala mizgîn cem wan bê hevala mizgîn bi wana re peywendîdar bê bi wana re bikaribe teklî bike ji xwe diyar e meselen hevala emela gota gelek hevalên keç hevalên niha berpirsyarên tevgerê hene ez baş zanim şagirtên hevala mizgîn yani jî yek hevala sozdar baş zanim hevala sozdar destpêkê hevala mizgîn teklîpê ra ew kiribû û gelekî bandor kiribû wisa ji hevala mizgîn nediqetiya yani şahîdê vê yekê min baş zanim li her derekî jî wisa bû yani li ciyên din jî wisa bûn bêm xort ciwan hêdî ku dihatin nava me eleqederîkî wê pir mezin hebû ji bo wana
بو هولن کو داتن گوون دلیستن ایکو شانو دلیستن ایکو داتن کورو اوت کرن چابا کی وی وسا مزنه بو از قد جبیر ناکم دماکو او خباتا سازیه او کت خباتین تفگیری خباتا سازیه دهنی کی وسا دماکو نافبر دای آنجینی کی جب دور کت اما دمه گلی کی او بون ام گلی کی وسا هم پر ولا مزگیرا وسا نقاشین من سرد چی بون ما قبول نکرد یعنی ما دگوت یعنی چهار تا خباتی بیله تو به چه خباتی که دن اف خبات بدویه هیا یعنی نقبول کردی که وسای او زعل زده بود اما او دخوازیایی بود راستی جی از وساب کم بیجم از حیانی نهاجی تم بیم جعفه خال حوالن وک حوالا مزگین نگرین یعنی از وکی تیراف بیجم بلا حوالن جن حوالن تفگیری بلا دمن بوریم راستی جی هوا جعفت خاتم حوالا دو سال نگرین میناکک بود بله یعنی افتشتی گو همو حوالانی زمان ایگو کلیجی geçeke burası temendeki pir civan diki جوان اره و ev ji xuya diki ki ev felsefeya partiye peşi dixwe de rêxistin kiriye. Yani berî got civakê bi rêxistin bike ew havêna bîrloziyê felsefeya partiyê peşî dixwe de baş da rûniştandin ku karî bû bandorê wisa mezin ava bike. û bêbû me ne tenê li Ewropa Kurdistanê jî xebatên hêja û mezin beşandiyê mesela Rojavayê Kurdistanê ji ber vê yekê em ê heval hekim berdewam bikin. Ama şagird ya edîtejî yani. Bêgû, بله bêgû, بله اره bêgû. تم بحث کرده Heval hekim li Rojavayê Kurdistanê got dema em bidin ser şopên heval mezgîn em ê çi rast bên debxwe jî li wê demê ew nas kiriye di vê mijarê de ser xebatê wê Rojava û hev naskirina we tu dikarî çi merepar bibike. gelek spas şuba peşi ez sih saliya şehadet avê de bejna xelber heval mizgîn û hemû şehîdên tekuşînê dikewînin dema ku sa girîng de ku em bîranî navê îro em ji bo bîranî navê civiyane tekuşîna wan berdewam e bêguman eger ku îro em hevalê wê li vê derê eger ku îro şagirdên wê li vê derê ne her çi qasî ku ew nedîtibin jî li vê derê ne hevalê me Koreya dengê mezebût hemiya hevalê me muzîsyen Mehmet Mazlûm eger ew nedîtibin jî lê sedî sed em hemû şagirdên wan in em ser şopa wan in niha naskirina min ji heval mizgîn re باور dikim bi heval emele re bûn heştê û heşta li Rojava me hevdû naskir yani hatina wê ji bo me ji xwe ecêbe bû yani me navê heval mizgîn bihîstibû me zanî bû koma berxwedan û mizgîn ama dema ku hevala wisa wekû em di xebata komê de bûn koma botan de dema ku hat ziyareta me hevala got işte sürprizek ji were mêvanek sürpriz heye yani mîna ku wisa 20 sal tu nas dikî yani ew germahiya ku wisa nîşan da bê ku zêde biaxir bê zêde got tiştekî bikin mîna ku em hevalê hevdûyî 20 salan e yani di hundirê demek Kurt e wisa ez çawa dibêjim bû mîna ku bi salayê te hevdûra kar dikin mesela Xelîl Xemgîn got helbet diyar e yani hîn li vir bû hinekî ji xebata çand û hunerê paş de xistibû ama baya mesela heta tê bîran serokatiyê jî qebûl nekir yani digot gerekî dewam bikî heta ez bawer dikim wê demê ez neşaşbim koma agirî de strana gelê min namûske ناموس بس ايدي رابع ناكم اجري عمودي دخوند يعني gerekli وكو اوقات because ناخذ مش اما ما فهم ذكر بش كدريتي يعني الرحك وصل بالي بو نوا geldi bu beter bimara zede agnet bu ledhat ziyarete şu nava kari geldi bu نها مثلا هوالي عمله هوالي خل خمجين بيتر بحثا لأوروبا يكن بحثا خباط يكن بقول كم هي بيتر احتمال بحثا خباط يخوبكن
لجمرة مثلا او نزيك بونا وياش قلغه ونزيك بونا قل جيرة تشتيقوا مثلا هوالي عملا قو هوالد كم هيجي السلة يعني حتى هن بركاتش هنا نابعون مزقينن يعني حتى بلي شهيد بكذا يعني او نابعون للرجاوش عين تشتكي وسربو بالكيش بو يعني قريدان كسر نابرا ويوم ملاد شهيد بو نابرا ازبيج موكو تاني جن بله يجي بجوانا يعني بكسب عمل مزن بزاروك على زاروك حتى استموين ومن جانا شغاله رد بيجم او عربين نافا باجير ده قد نافا يجي نافا باجارة ده قد شن اي بچوك ميني بوسي بچوك يجي دورمش يرد بيجم شوا اول مزگين اللي دايرو نشربو زاروك قديا فقه هفدو ناس هنا كان يعني مزگين جي ناس لكن او شوال وقت يقول عربي صور بو او زاروك جناب هو قاصر ريوي باز دا تشوف ابيت حميزه مسكين هذا المسكين وصابوك هم كيف كر هم او حميز كر يعني تشتكي وي وصاب وروح كي وصاب انسان بر بخبا دك شانده دمك او صاب كرد Pardon, bir zavkarı mı bir misal çeki? ري Kürt be. Dana, Kürt şehit mizgin he haysaliya khoda ya waran zajir bu. Yani yok biji mesela otobüs god la hatta bir biji الباطماني جابوا اوتوبوس دولمش سيارتين وسا دولمشي شيء مزجي زاروك حشتالي داويه باش بيجي هرنا بيش برايب ملا تفشى بيش اوتوبوسي شفت بكرورة تفشي دبي دبا قلت هذا بيش يعني ملا تزعل هذا بيش شيء يجي ليش مزجي حيصالي قدها يعني اري يا وسا تشاد بيجي وسا قريدانك نابنا ويوم بلاد ذهبو يعني حموها بالين ما شهيدين ما ريبرين ما حمو خدي تايبت مندين تايبتن نقو انا مثلا اجبوي بير انينا شهيد مسكينا بحثاويه كنا براستي يعني عملكوت مثلا اكولك ها انكس هنا بالدنجي خو اكولن انكس هنا بموسيقى خو اكولن ها هوال مسكين شهيد مسكين بجيانا خو اكول يعني بري ويجي جندر كتن ستران ابن اسلاميك تايبت ليه دنابا جواكا كي هرما غارزان ده و بتهواي كردستان و دوان سالا ده دركتنا جينا كي بسري خو شرشك مثلا نتني دركتنا جينا كي جينك دركتي و بستري بسري خو شرشك يدنا نا عايشه شانجي دركت جماعي رحمتي عايشه جبوكو بستري اما او تشجع كي تاني جبوكو بستري شرشا سيمين جوجا شهيد مزين دكي او جي استرانا شرشك دي يعني سي چهار دیوار سي چهار پرده یک جاری رقتان ده يعني اکولا که وهابو یکمین جنا کو سي چهار پرده به هفدو رقتان دن لو ما جيگو احد نهابو یا اکولا جبوی محمون جبوی حمونا ولی الویدری رونشتین خاندوانین و شاگردین و يعني اشاب بيجم جبو من ديتنا هوا المسكين يعني زبينا فكيريت بيجم نبا خبطة كما بوطان ده كوكما أو ناس كير جمر بو أو خاليا جوهرتنا جسدي حفتي دجيانا منه جبروية كي أسبر من الدار بزنا خال بروية وحموها بالين تكوشين التوين براستي أس هي بدارم قوامي بكاربن بكاري خواب خبطة خواب بتشك بشي أم برسفا ويجر ماهي ويتكوشين عليه بله بيگومان خبات ایرو قد هنری ده تکرین تحمو خباتا ده شوپاوی و باندوراوی و کداوی هی و تجاری جی نیج بیرکرین نهاجی امی به دوسیه که تایبت درباره شهید مزگین ده بردوان بکن پشت حوالیدن امی فکری هم بگیرن بله Civaka Kurd bi taybet du dusit salên dawî de rastî hemû şêwazên qirkirinan hat. Ji bo wê jî civak neçarmaye ku xwe bi rêya çandê biparêze û bi rêya hunerê bîne ser ziman. Herî zêde jî dikarîbû bi rêya muzîkê êş, azar, şahî û kêfxweşiyên xwe bîne ser ziman. Ji bo wê jî bi rehetî mere dikare bêje ku rastiya civaka Kurd di muzîkê de veşartiye. Di vê xalê de yek ji wan hunermendên ku cihê xwe di nava dilê gel de neqîşandiye Hozan Mizgîn e. Hozan Mizgîn ango Gurbet Aydin
Tam 30 sal berê îro li Tetwana Bedlîsê di 11 gulana 1992 de di pevçûnekê de bi lehengî şer kir û tevlî artêşa şehîdan bû. Hozan Mizgîn di temenekî biçûk de tevgera azadiyê nas kir û di sala 1980 de tevlî nefa refên têkoşîna azadiyê bû. سالنامه دن ویساندن 28 آذار سال 1986 بسر بلندی هشیار بگوش چیای گباری جخوک گران جکندالین چی خودریج دکر ربرکی گرناز ایتیت اکیدان Hozan Mizgîn şoreşger, hunermend û fermandarek bû. Fermandara yekemîna tevgera azadiya jinê bû û di asta eyaletê de jina yekemîn ku berpirsyarî girtiye. Berpirsyariya eyaleta Garzanê girtiye. Di şêwaza rêvebirina xebatê de di nava rêhevalên xwe de her tim bûye mînak. Di nava gel de bi dilnizmiya xwe hatiye naskirin û bi coş û kelecana xwe karî bûye di demeke Kurd de bandora xwe li ser hemî gelê herêmê bike. Di wê roja reş de dema ku Hozan Mizgîn ji aliyê dijmin ve li malekê tê dorpêçkirin, dayika ciwan a malê bi israr ji Hozan Mizgîn daxwaz dike ku cilên wê li xwe bike û tevî zarokan ji malê dûr bikeve û xwe xilas bike û ew jî şûna Hozan Mizgîn bi dijmin re tê keve pevçûnê. Helbet Hozan Mizgîn vê pêşniyarê qebûl nake. Lê ew dayika ciwan heya roja îro bi keserên kûr wan rojetîne ser ziman û dibêje dikarî bû asa têkoşînê bilindtir bikira, ew pêşengek civakê bû. Min nedixwest em lehengek wiha karxezala çol û çiya wenda bikin. Bi dengê xwe yê nazenîn mizgîniya rojên azad dida. Hunermendên civakê ewin ku êşên gelê xwe bi rengekî herî kûr dijîn û hîs dikin. Ev kurahî û hêza watedayînê mirov di kesayeta Hozan Mizgîn de bi rengekî şêmber dibîne û hîs dike. Dema rêber a pûrîşîna qada Ewropa, erka rêxistinkirinê xebatên hunerkom û avakirina koma berxwedan dide pêşiya wê. Hozan Mizgîn tevî Hozan Sefkan bi kedeke mezin vê xebatê bi rengekî serkeftî birêxistin dikin û didin meşandin. Bi awayekî fiîlî di nav de cih jî digirin, bi dengên xwe yê xweş gelek stranan tomar dikin. Di heman demê de Hozan Mizgîn cihê xwe di nava xebatên rêxistinkirina civakê de jî digire. Lê dilê Hozan Mizgîn tim li çiyê ye û bi israr dixwaze cihê xwe di nava qadên şer de bigire. Ji ber wê baş dizanî bû ku ji bo ew karibe hunereke azad biafirîne, pêwîstî bi welatekî azad hebû. Ji ber wê jî dad û dilê xwe û derbasî qadên şer ê herî pêş bû. Dema bahsa hunermendê rast ve tê gotin ku hunermend pîroziyên civakê ne. Civakê bi kurahî hîs dikin. Di nava civakê de ne û ji bo civakê dijîn. Her tim tiştên nû diafirînin û xwediyê xeyalên mezinin. Civakê jî bi xwe re bi bask dikin û ber bi azadiyê ve dibin. Mirov dikare van hemû taybetmendiyan di kesayeta Hozan Mizgîn de bibîne. Hozan Mizgîn bi stranên xwe destanên dewleşê Evdî û Eddûlê memûzîn û siyabend û xwecê ji nû ve pênase dikir û di şexsê xwe de eşqa wan zindî dikir û evîna wan bi welat vegirê dida û digihand asta serkeftinê. Ji ber vê taybetiyê ku dengê Hozan Mizgîn bû qêrîna besê û zarîfeyan ku di kurahiya zinar û kendalan de nehate kuştin û wê tu carî neyê kuştin û bi dengê jinên azad re tim bibe yek. Ew deng sekna bi rûmet a rindêxanê ye. Ew deng awazên Meryem Xan û evîna Eyşeşanê ye. Ew dengê bi hezara jinên ku dilê wan ji bo azadiyê diperpitin û ber bi asûyên bilind difirine. Ew dengê mizgîna leheng, dengê mizgîna çeleng e. Carek din di şexsê Hozan Mizgîn de em hemû şehîdên azadiyê bi rêzdarî bibîrtînin.
Mehaji em ê bi hunermenda hêja beser şahîn berdewam bikin. Heval beser belkî we yek bi yek ew nedîtibe lê bêguman di heman demê de we jiyaye. Yani ev jî şansekê helbet ji bo her hunermendî. Derbarê heval mizgîn de em dikarin fikrê we hest û ramanê we bigrin. Seri de ez 30 salî ya salvegera şahidet heval mizgîn de ez wê bi rêz û hûrmet girtinim û şexsên hevala mizgîn de hemû şeyên Kurdistan girtinim. Na min heval godar kirim rastî jî dilê min pir rêşiya ji ber ku çima min pir hes kir ku dixwast ku ez wê fîzîkî nas bikim ji ber ku rastî jî hevala mizgîn bi sekinandina xwe bi şahsiyeta xwe û bi duruşmên xwe yên şoreşkerî bingeha ez bêjim hem çand û hunera Kurdî de bingehekî wisa Rönesansekî ji bo gelê Kurd û tabii ser taybetî civaka Kurd e ser jinên Kurd wekî bayekî wisa bi dengê xwe bayekî zîz di nav dilên jinên gelê Kurd de cih xwe girt. Bandoreke gelekî mezin da ser hişyar bûn, ez bêjim zana bûn, rabûn, tevgerbûna jinên Kurd de ciyekî mezin û rolekî mezin nîst. Yek ji wan jî ez dikarim bêjim wekî yani çawa bêjim şoptarên wan wekî şoptarên wan em bûn li metropolên Tirka de. Yani na hevala bas kir gotin işte li Rojava, li Avrupa, karê wî anî ziman ew çawa sekinandinê wê ji bandoreke çawa bû. Yani ew wekî şexs ez bêjim însan hene ku komple ne. Yani hem warê huner di komple yani çi ye di strana xwe de ez bêjim de hemû beşên huner de hemû beşên jiyanê de însanên gihîştine hevala mizgîn yek ji wan ye. Gava ku min nayê heval godar kirim bi rastî jî ez dîrek çûm metropolên Tirka serdema nod û dudu berî nod û dudu yani heştî û heşt nod heta nod û dudu ez jî li metropolên Tirka de navkar de min cî xwe girt. Yani dur ve gava ku min dengê hevala mizgîn godar kir bi rastî jî wekî bayekî dîrokî dengekî dîrokî ama kûr ve yani wisa dilê însan de cî xwe digirê û tu diçî ser demên berî ew yani serpiyatîn coğrafya Kurdistan. Bi rastî jî wê ji anî ziman hevala mizgîn yani di bîr û bahweriya xwe de karê xwe de serî de ew her tişt dilê wê de çêbû. Her tişt dilê wê de bû. Ji ber wê jî ew gava ku dida gava ku di nav karê xwe de dixwast yani armancê xwe pêk bîne gelekî cî xwe kirt. Ez dikarim wê bînim ziman. Em jî şoptarên wê me jî işte dur ve dengê wê gudar dikir bi rastî jî heya destê me dihat bi stranên wana me xwe dihan gelê xwe di nav gelê xwe de bi ruhî stranên hevala mizgîn û hemû hevalên wî demê işte dîsa bû bi kom kuma berxwedan bû bi sazî wekî huner kom bi rastî gava ku me yani wekî zîkir wekî nav yani em dihatin bahev hemû hevalên hunermend bo me wekî saziyek yani saziya huner kom saziyekî pîroz ew nav me bi pîrozî zîkir dikir me ew navên hevalên ku tê de cî girt bi rastî jî ew qas ser me bandorekî mezin çêkiribû.
چه نصیب بو مذهب را او کر پرسی گو تو چه کاری دکی مقول از کار دنگ بیجی هنری دکم گروبا من کومه که ام دچن دعوت موات هبن کنسر جارنا مشته وسا تو به چه زمانی دستری و استرانه کردیه ام به کردی دستری گو ام دخوازن تو مببی جی منوبسی yani جی کو ام دبین گاراژ ام بچن باتمان مالی demek ki emrun işten o piştra muambir çu garajı le minibüs ki suvar ki çu batmanı wan go em diçin mali naveda çend roj derbas bu haber ji te ji hevale me kul farqine ne hat go gerek biçi batmanı falan deri karete ne em çu batmanı az çu micar ki dit şehit mizgin endi beri ku şehit mizgin ez bibînim di kaseti videoda ji me re dihatin bi dizî me di mala da carna lê dinêrt şikl û şemalê hevalê me koma berxwedan li ber çavê me hebûn me godan lê wekî video kaset pir zor bû zehmet bû lê heta wî demê gelek videoya da jî me temaşe kiribû ku endî me wê dît me zanibû ku hevala mizgîn e li wê derê ew jî diçe qeys dipirse me vê hevalî dîtiye û ka ev heval kî ye çi ye çend ew kê ku wekî em bêjin pêşniyar wekî ku em ê çawa tevger bibin em ê çawa hevra vî hunerê bikin yan jî em ê çawa li wê derê vê ew ê bikin heval mizgîn li Batmanê û li deverê dinê gelek ciya me hevdû dît ne tenê meselê çand û hunerê wekî dijî meselê rêxistinî ji bo meselê rêxistinî hatibû piştra li Batmanê demekî navê da bawer dikim wekî mehekî zêdetir derbas bû dawetekî çêkir yanî girtin got tu bû bira ew were em çûn dawetê li odê ew godar dike yanî dawetê got dawet hewşeka mezin da bû semta îprevaz digotin Batmanê godar dikir min gelekî berda min got ez ê kablo bînim pacê da deynim hundir tu stranekî bêjî got na ew stranê ku ez dixwazim bêjim we hûn dibêjin bi vî hawayê şîretê ku dikir dawet çawa bin dawet wekî serhildana bûn bi rastî jî wekî serhildana bû propagandayê ku di daweta da dihatin kirinê û stranê ku dihatin gotinê tiştekî nûjem bû ji bo gel piştra me fam kir ku wekî reformekî şehit mizgîn şehit Sefqan û bi giştî koma berxwedan nûjenîkî dike nava Kurdistanê stilekî ekolekî nû dikeve nava Kurdistanê stranê klasîk ew jî stranê me ne tim hevala mizgîn biya dibû ev stranê klasîk wekî cewherekî wekî pirlantakî ji me ra çawa ku tu tiştekî dikî müzey wisa jî ji me ra ev stran wisa ew qasa bi qedr û qîmetin lê ji bo şoreşê ji bo ku ev gel şiyar bibe rave serpiya serhildana van strana jî gerekî vana bi hevra bimeşin ev stran gerekî xelq fam bike ku stran bêj dibêje çi yani gelek tiştê ku digot ji bo me ji bo çand û hunerê û ji bo gel bûn wekî em bêjin mînakê pir baş bi me re heta roja îro jî hatine ew kê şehit mizgîn ji aliyê jinê da jî bi rastî pir pêşketî bû bi her hawayî pêşketî bû lê heqê jinê bingeha ku jin li serê ew ê bimeşe li ser wê esasê tim wê gotinê xwe wan gotinê ku ji bo jina tiştê herî baş û balkêş derdixiste pêş ne carekî gelek cara demekî ji salekî bêtir em bi hev rabûn
پشتی وی که من ساکر او خود دگیش چویه یعنی جوی آلان چویه یعنی جوی هرم چویه من نپرسی نگو چیه کدره لی من تخمین کرد که چیه سرحد دام سرحد جی دوری من نیم بو یعنی نزده دوره بلکی آنا هین نستر بیه نه او بوجی که از بپرسم چیه کدره کدر لکی داره او دیگه البته تشتی که شهید مزگین جمرا گفت و تشتی که اف ستیلا یا جی اف رفورما که چانده ده هاته کرن کما بر خودم و پشتی دمکی ایجا از بخو هاتم کتم نوابه کومه نوابان حوالا و حتی ای روژی وان میناکی وان و تجربه وان جمرا تم ملسل پیاد دیدن همجی هیوی دیکن و ام دوی شوپا شهید خدا و گل خدا هر وها جبوی حق مروواهی جبوی حق انسان به شورش خورد بلوی شمسی دادنش سعید خوش مقاله موزیکی کر ام سترانه که گودار بکیش کما خوی دنگی کره مزوپوتامیا او جی هر یک جوان شوپداری شهید مزگینن بری ستران ام دکارن فکرش حوالی تو دا بگرن وقت حوال سردار تو کارو سرناوی هیلا چپی چند تشتاج مرویجن میکروفون بجوهیلی
دل خردایه نوروز جشنک هجای شیرین دل خردایه 21 آذار لی خلاسیا کردایه 21 آذار لی خلاسیا کردایه نوروز شیرین دل خردایه نوروز شیرین دل کردایه نوروز پیروز بر بهاره نوروز بوکا ساله چاوی گتوارم نتینم گلم هر سال دوباره چاوی گتوارم نتینم گلم هر سال دوباره نوروز شیرین دل خردایه نوروز شیرین دل کردایه her yapamazdım doğan Civa kavayı hesikar her yapamazdım doğan Geldi kurtarlı berfadan her dem ziyan Geldi kurtarlı berfadan her dem ziyan Nevruz şirin adlı kurtayı Nevruz şirin adlı kurtayı نها وکه هفلا مل ام دیسا شته دست بی بکن ام دخوازن نها نکی بس او پیواجه گویدی هفل مزگین او قص باندور سر وکر بو لی پشتره بریاردا کو دیسا وگره جیه گو دلی ویلی وگره چیه او پیواجه وی خاطر خواستنی او پیواجه وی وقتاندنا جویرا گاودن هفال خلیل هنک بحثا زحمتیه وکر جهیلا دجم دخوازن ویا ببهیزن و پشتیگو چو ولد به شهادتاوی و باندوراوی لسر وگیر مگو حتی داویه هشتا گل هبون لأکادمیا محسوم قربازی لیزکا شش ماها به هفرمان جوریت وگریا با اروپا تابیج اروپا اوشی وگریا کردستان وقت گوتی دلی بربو یکمین جنه کو فرماندار ایالته که یکمین جنه کو د کردستان ده کوی بیاره tabii ne hareket bırakıcı. Bu bandore yani ama ki hünermen bırakı tünne buna var nel babe nel cemme fiziki böyle buna gelme bu her çıkan bana bir gelme bilci. İsmara eşek. Ma her direkt olarak kabul ciddetkir. Yani böyle fermandare eyalete ki bu şagirki agit bu ki ser şehit agit evi paşki krabicı gotin bu vekişi tenebünavi brasti me değişan şehit bünavi hek raptı me değişan veke haval safkacı bu yani kavaracı bu kelek gize bu veri çi bu ne nave var mizgine evpi işyan eku şehit mizgin malavan bu yemevan evpi işyan havale ku veri pera jiyan kirin evpi işyan yani karmel Avrupa'yı pratik gerek insan peşiyan. Hatta demek ki var bu ku gerek cihadeci yani dugoteme kaul hatın denek vekemin. Yani kavam şuna şaba. Ama Musa cici duygusali bir şey ama hem kilogiriydi bu. Belaku brasici perçak caneme çu. Belaku
yani koptana kemeçu, mamosta kemeçu, wari bildozi gelek kurt bu, pişta hagava be gire dam razı çeki per jude bu, yani her çıkat pişti ve efsane ki hoji var. Ne böyle şehit mizgin bandora ke var serme, hünermend de karım bejin, kirku hatta iroji, hap sale, kueldu şopa ve demişim, az iroji ise geliyor ama, geliyor ama, az hatta ve demişim, ya her pirozi jmara eve. Herkes min havale mizgin aldı ki, herkes min şagirtiye mizgin aldı ki, herkes min gavat perse bir ayda şehit mizgin gelek hünermen diye ben cuhan. Ev jmade persin yani şehit mizgin çubu, çavu, kibu, şahsiyet avi çubu, ahlak avi çubu, sebep rüşt avi çubu. Mesela ticar evi bana vaka talimat ne koduk yetiştiğim ki katiyen. Tüm evi koduk ki. Bu embe bildim. Em feyit bakın ayrıca برقم كم بيجنا موسيقى طبعا يمكن يعني ديك تجار برا ولاد كده هوانا كوسا بار بيت كده هرتشتي وقت ما بالك خلينا يجي قوتي هرتشت مرة بار بيت كده يعني براستيجي وك هوانا مثلا يجي قوت بر عالي بوجي واري جواكي ده بر عالي بو بيردوزي ده قال كي خرط بو جيرو زانه بو دواري موسيقى ده ديسا ورا بو دق قال كي خوش بو كتشكل هوادي بوجي يعني خد خزب لي كسي herkes hacet kire ki هناك قزاق وحصاد كده هناك يعني herkes bir hemez dikir. Civaka ku sara şefkatiyar jemme kuşte insan kuşte de ev insan da aynı bavi. Gavat çüne çü malaki mal çibbejim yani jinu me heke pçegi psikolojik da bava da hebu ev psikolojik وداد بو خلاص دبو تفيا يعني جلك تشتا ايف لهم وارينه جواك لا وارينه لك جدك جواك بري شيخ اما الله واغا بزا كيتو جواك داري اما شيء بديز بزديم شو براتي جواك داري ايروجي جلك انسان داري وينكو بج مالباتك وارك هبه وزارك واجي هنا جلك انسانك جواك يا بوجي جوكي يكيتيا جواك يشكل يكيتيا هنر بندر شكل جناسları bildiği şekil. Yani lava mizgiler lehenk, mizgiler çelenk prateji, mizgiler lehenk, mizgiler çelenk geliyor kişi. Yani em belak ve havale ve şagirtiye ve em kakorti bir var bir dozi de ji var çad hüner de ji bu ji hizmeta ve ki çavavi canı koda ji boy gele ko em ji hatta davi em hizmet biki boy vi gele ko ve be gireday şey diye kabin gireday havale ko var hünerbend ku prateji vi qadetene ama hamu qali beşi civakede bu civaka gele kurt azad be kabat kirin u canı ko ijdar şehit mizgin insana kevare bu ku mala guti de brivera bana ku telefoni akıfi mala guti de jineke tabi zaruki qaye jide guti dora bekirtire mizgin de jayet zbara hawjay lazimi تهرى تراجع زاروكا من وقت زاروكا تبع تتركب هذا أزيد قايدا من برد من مبوش شيء بيقول كنا تجاز قبول لك ودار كمان ويدار خستيا أمين دار خستنا دربت تبي زاروكا هاي تشوف أو تريد وتدنا يعني شرط حتى بربي خد داوي يعني إنسان كورة جبوي قال لي خا جبوي كيجي أبي خد يدار دبي جار جي ویزار عذابی کشید. دکه جانا جی بیشم هنگ تاگ دبن آنجا دبن جواب bir تیرین راستی دیسا جی دم کنوه دست پیدا کردیسا. Yani جانا کنوه دست پیدا کرد. Ama hani خورتن ne herkes basta betke cüva kilo dünyada halk barışına Kürt seri hatta bile halk kahramanlığı jına Kürt beje yani eftem elbette ki sayesinde var şeyi de ve kabir şey tane buna ne civaka izdiro azat bu ne civaka aleviro azat bu kesin ticar bavar ki bu yeki izdihara de parlamento Türkiye'de ve parlamenter ben xevna kodacı bavar etki yani ya tabii ki elbette keda var şeyi de bu yeki şey ebuler ben mesela hatta jibeti burası hatta davici emre gireday Oraya havale kabin, mamostaya kabin, sen bu keşadet gibi, emre gele karabin ve bir tip gibi gele karabin, hatta davi xabata çadu yani em nahile bu tükes ne reji balı ilave ve xabati em ve xabati hatta jibeti pa dilar pakış habu beşe çadu yani em hep bırakıstır bekin hemji vi bir fikri bir dozye de ji hatta jibeti em bırakıstır. سعد خوش هذا الخليل أم بتداوم بكنيسة قابلت قسمك كتبي مجاري تما جو بريانا وفجرا وليد
اولا مزگین زیده او بیویم زیده پیشیه نيسا تلفون كر بار بكي يعني يا روجا دو دي سيبو اري جو كوار جو فلان ساعتي جو ام بتشين بر چمن راينه نور تم جيمه بم دشون ورد ماشين كوار ورا منكي بمشن وقلت تمام اسشوم جمره بحث عقيد كر كو اوي عقيد ماست كر او چا دما كو جوالا دركتنه يكو او جوالا درخستي عقيد بو عقيد راتي وقو اولا عقيد قوه دمي ده شركي داب يعني شركي چاو بنظانم بيرام دنماي او دتاي دوش دو دقو بريندار بوي اما دقو مرا نقوتي كو بريندار دقو بشرا ام چونه نزيك سينور ام دروازي بنخطي بن دقو ام روش که نکنی در باز بنا ام ناو زوی که دا بنداری که دقو نظام مخالور و شارتی بود دقو ام روش که بهتر مان روزات دقو او برینا گرام yani bahsede çarık edegir pişra اولا مزگین سرپیاتی های کوچاوا جمره بری bahsave ayakir و رسمه اولا عقيد بويرهبون او رسمنا ما ودمت سرخابونه ودمت برخودان هبو نظام ودمت عجب برخودان هبو باردكم هبو اري برخودان هبو رسمي كوميديتن نه رسمي دن بيرابو اونا پیش میکرم والحاصل لسر روشا عقيد پر صحبت کرد مرا قلت زنه چی بکن گو اولا خلیل گو چه دبه بلا ببه گو ام گرینگ تشتی که چه بکن ام ورده عقيد نمر بکن yani ve evde گو yani osa motifama avama gelik çekir mal ser ev niqaş kir ام کجان مجارنا دست خواب بکن چه بکن ام پیشرهات رو تشتنا اولین که مودرا دخبت مانا رجنا پار بکر ناف خدا مهدی مگوره دخبتا ما ام تشتکیش بو بلز جبو يعني سر شهادت عقيدة ما بکن لی او چیکا فکری همو سروه زبار دکم دمی کنتی چو بلکه 2 هفته 3 هفته نبود سروك شمار النومه يكشون يعني جبو سر اوي عقيد تشتكو مسكين ده فكري كو يعني تشي بكن او بكن سروك ورا هين فرتر هين اوتر مازن مرا او نامه حتى ناجي ارشيفا ما ده هي نامه كي واك مانيفستو يعني الرولا هنرمان كساتك واك عقيد ام كان بوي تشبو افرينن ام دکارن چی بکن یعنی وسا مجار ذکری بون دیرو که ملت دکسه دوسا چاد بن قهرمانین و نتوی هری بیتر یعنی سروی او کردم بشرد ما او خباتا راستی وقت سال کم سر خبتیان 1987 ده هاویدی ده آنجا ما او خباتا خلاص کرد بری هم خلاص بکن ما او خباتا به رنگی که موزیکال اول عمله بلکه بیراوی داره ده شوا 15 طبقه دا بو هر حال مل شوی که ناوندی بو لهانووری ما چه کرد بلکه 10,000 انسان بیتره بو ناوک موزیکال yani ناوروکو استرانه و البوم گشکی او استرانونا به کوما ورخدان و حوالی کشتم وک او پیشکشوانی کرد یورا پیشکشوانی آجی او گوترین سروکی کو سرخوابینه دا نویسانده بون نپشرا دا البوم دا بکارانی وسا باندور کی هری مزن و دمل سر گل چکر دوی اویدا جا اولا مزگین بیرام داید پشتی و برنامه yani پشتی موا شوا چکر شوندا کو گوهنی کی نه نفسام درکت گوتزانی حیانی کینگی و حیانی کو ام البوم خلاص کن البوم جد ما استودیو دا ده استودیو کی آلمان آدم دخبتن ام به موزیسیانین نورا دخبتن طرزی کی نو ام دخبتن
مخابات کی سال که سر البوم چیکری راستی جی زحمتی که و دم مکشاند و البومه دا باور بک مخابات که وسا زحمت ندیدی بود چه یعنی نکو درفت بین ترزه کو هم نظام پی بخابتن ترزه کو تشتیم پی دفکرن پراتیک دم نکانن چه بکن اره ما موزیسیانه دنهانین او آنین لی هوالا مزگین او کی وسا دای بیرام da belki roje nizam çend kilometrem de meşin de çün dağıtın azuen bu stüdyoyu. Müzisyen de xabitin, le stüdyo haval de xabitin. Karimin o müzik havala müziği ev bu ko em roje se cara xarin jwan rabinen. İjo hamut tişti biyane vak na arabe merebe iştüne binci ki o sadur bud nava çi de bejin. Nava bustani ki o sa dervay bajir bu. Lüve Ali Nüvi Sevdal Karste be zahmeti ki vasa ma xalas kir şunda jî ama dema albüm ma xalas kir şunda albüm giş deste millet yani hin biramda avala mizgin ev deme nefes ki çavasta pişra serve nerxandinin serukatiye nerxandinin hevala reaksiyona millet hatçmer rajmara mektub şandın jmer av şandın ev tiştki baş vakiri, ev ki baş vakiri, havala mizgin gazi devje xabatı berdi. Gaz, yani edi, kare hüneri, guham perskireki mini tendürüsti yani. Yani ev muhaz baş zanım, zede ev tendürüsti tünebi, guvatred min hani nizam çayını gaz nikuanım strana bejim. O جبر کو دما استودیو دا جنک زوری زحمتی بو دنگه و چه بون او دما کوما و البوما چه دکر سر و دا جنی نقاش مارا چه بون لی حوالا مسکین یعنی اوی ولات خستی سری خواه از باش یعنی باش ناس کری بو هدی چه قوت واره جی نابی جبر کو کنگرا پارتی سیادا چو ولات زانی گو از نایم پش را گو وگری هات و او جمر رو گفت سروکا چوا زور کردی گویی از ناچیم این از نخواستم بگیرم خبرتا هرم اروپای از خواستم بچیم ولاد حتی سروک پیدا غیدی گویی هر وقت کاری خو گویی سری بکنی تلوار کار هایی تو برین وظیفه خو بگینه آرمانج و جارب دن وگیری هات اما جبو وگیرا هر ولاد جدوی ندیکه yani her avki biram daye beri biçeji sala 88 باور دکم نیوه سال 88 این دستبیکا سال 88 بود و دو جه کار هنری جی بردا ناو خباتا تبگیری دا در ناونده دا جی کرده بود هم عالی چاپمنی عالی کرده بود هم عالی تبگیری دا و پشراو سبر رنگی چی ولد yani او کی کو او کاری هنری بکی فلان بیوان از و باش زنم حوالا مزگین بجاردش سری خود درخسته بود. بله. و خواست ادی بلکی شر خو برنگی هنری بکی و نقطه ده حوال خلیل ادی دم هاتی گو ام سترانه که işte گودار بکن جبو بیرانینا حوال مزگین. ام گودار بکن. که حوالا بریوان نه. استشکی بیجم نه اوستران بالکم تو berivan بیجم هردوره. اره. نه berivan خواستیه evde berivan hin buçuk bu sali 6 sali bu. Az xwazim bahs bike ev mizgin diye anna. Yani te birave çava te birave. بله. اره. میکروفون ات نیکاری بدش کرده بخوارنده و آرش بله. اری من هوال مزگین مدیتی بو هنر کامل بونه بو ام جی کاری هنری ما چکر ما فولکلور چکر هوال عمله کورو ما چکر هین جارک جی شانو جی ما تفته چکر و دمه دا از هوال مزگین مدیتی بو و چاو از بیجم از پر پچوک بوم 5 سال یا دا 6 سال از بوم به دمه دا چه کاری چه بکه بلا بکه اما پر دیسیپلین چکری بو و پر ولات پارزه کی مزن بو و پارتی جی به دل و جان حس کری بو یعنی ما وی ما پچوک بون اما ما وی اره اجی پر تاثیر ما هیا و یا
بله باس میری گاوی جو هر دو امی سترانه که جبو اره یک استرانه کو حری هوالا مزگین جی حزد کر او بو استرانه کی دن دل رپرتورا مایوه البومه دانس استرانه کی دن او بو نام خلاص سوز ده زی بخونم من اول که دا خواندن و سا هم بدله یک استرانه کو مزگین پر حزد کر حیا چند جار کی مرا مکتوب شاند هین از نلوی هریمه بیم اول ورابو نه مکتوب شاند بی کات و استرانه چاو کرد برکو مد خواستم با استرانه بخن البوما بو عگید من نخسته اواج منو بیسانده بیو گولک صورت نا رنگی خونه جوه پر حزد کرد و او استرانه لیدای بس مناله بله اره جبو رجع ولا حکیم گم او حاضر بکن گو تشتکی بیجه تشتی اولا مزگین حزد که مگو ولا yani جوه strane per haz dikir. Valla bu bir anne havalı müzik. اره Kerem. Lidayı bessemenale, lidayı bessemenale, naliş bu mene dermane, dermaj bu metüdüzane, savru aram hevcicane, lidayı derdi dili megrane. Lola o ezberindarım, Lola o ezberindarım, de kederu be kovanım, de kederu be kovanım, serbereşun avgıranım, serbereşun avgıranım, bona men hekim lokmane, men hekim lokmane, Lola o derdi dilime girane. Dai tu dai kamerane, le dai kamerane, dai kayez da şirane. Rüstem mazlum akidane, Rüstem mazlum akidane. Ger nasite van avdane, ger nasite van avdane. Le dai derdi diline girane. Ahinu derdi velatım, ahinu derdi velatım, nalini nube felatım, nalini nube felatım, kurdun alem be hasretim, kurdun alem be hasretim, evinin ciboy milletin lola ohe, derdi dilime girane. Ledaye bessemenale, ledaye bessemenale, nalin cimere dermane, dermaç merat düzane, sebura ateşi cane, ledaye derdi dilime girane. Ledaye bessemenale, ledaye bessemenale, nalin cimere dermane, Dermaj merat düzane, sebru aram ecicane, Hidaye derdi dilime girane. هل دا دوی کاوی بیجی بیجی
هست دلی و صعبه آکورد دیدی ملورا بلند بودی نه نه جبو هنی که او تونه دنگی و استرانه مرو بابو گرینگ آکورد کی دم به مجبور دنگی ما نه وکف دنیون بریوان دنگی بریوان پرخوشه دنگی بریوان زارم کو مایم نامدم ازم بو نه دیسا جی سپاس اره سپاس دکم bir anina ve استرانه مش من باشتر زانه والله بریوان سپاس berivan her Anina ve strane seri xwe tiştekî pir muhim yani berivan virmezim bûye. اره اره Yani dîsa jî ew strana Kurdî ew hestê mizgîn ew girtina we bi serê xwe jî tiştekî baş e spas. Kîzavê çandê ya. بله هفالنو دما مهنک کم مایه جبروی که امی به حوالی خودین بردوام بکن اشکرم خوب کرد و کرمانجی همان چرچوه دی یعنی حوال بسر پشتی بهیستنا شهادت حوال مزگین و چی حس کرد باندورک چه وال سر و ال سر در دورا واکر Ya mixabin hevala mizgin seri de tari weki insan weki hevala mizgin bi sedan wî demî wî serdemî bi sedan ku ew hemû xeta jiyana nûjin a gelê Kurd Kurdistan bûn bi rastî hêviya gelê Kurd bûn gel pêra hatî bigirêdan yani gava ku me helbeste ki bi dengê hevala mizgin guhdar dikin wa çete wîsa yani rastî ketim zikir tabii ki ew insanên wiha ku bibin bingeha hêviya civaka gelê Kurd êşekê mezin dide insan yani ser bandorekê mezin ser insan çê dibe bi hêvîtî nebû ji ber ku wana ew çand bi rastî jî ew çand yani ew çanda hêvî bo me bo hemû gelê Kurd çêkirî bû em bi hêvî neman bi saxiya wan bi keda wan bi şopa wan lê ew êş bi rastî jî her daîm dilê her yek insanên Kurd de taybetî jî ew hunermendên ku şopa wan dişopînin karî wan dikin dixwazin bibin ew dengê wan yani tiştekî wana dixwaz bikin û nîvcom wan ew dixwazin bibin serî heya ku ew ji bikarin tabii ki gava ku em stran wan hevala bînin ziman biranînên wan bibîsin şopên wan reçên wan em tê de bimeşin gelekî êşekî mezin e ez dixwazim wê tiştî ji bêjim yani gelê Kurd bi rastî ji di wî werdî gelekî însanên xwe ciwanên xwe zarokên xwe yên hêja û zana û rewşenbîr û ez bêjim zîrek şehîd dan wekê hevala mizgin wekê hevalî Sevkan wekê hevalî Alî Temel wekê hevalî Abdülşehbekir wekê hevalî Serhat wekê hevalî Çiya ez nizanim yani kîjan bê ziman bi rastî jî wekê Talîdê jî hevalî mên ciwan hevala Delîla yani çi bêjim heya ku êşa gelê me xilas nebe em negêjin armanca xwe wekê ez bêjim karê xwe de tekoşîna xwe de ew êşê me hîn bibe para me بله به گمان دیرو که در الده تو گلیب قاسی گلیمه هنرمندی خو روشنبیری خو وندانه که دیدری آزادی دین حوال جواد بله ام işte devam bikin her idavi te gutubu Kurdistani tevedit beştre tülkü bu demagote bihist haval mezgin şehit keti o tesirik çava betere çe bu Tedî berê salê notu didiya em şadê bûyerê wan faalê ku di kolana da em wan şehîdê me welat Parêzê me şehîd kirin yani di ji teref devletê de wan şehîd kirin wî çaxê bigoya berê jî min got wek agirdir jî yani me li ser yani televizyonê Tirka gotin wî çaxê digotin milîtan yan jî elemanê PKK digotin piştra ev navê terorîstiyê bi me ve danî milîtanekî jin li Tetwanê navekî gotin ama ev nav me nizanbû kî ye yani me weka mizgîn dizanbû
yani navê mizgîn dizan bû me nizan bû hevala mizgîn çiye wê derê û şehîd ketiye. Tedî radyo tenê BBC hebû me godar dikir. Wekî dinê me ji tiştekî yani wan televizyonê Tirka bawerî ji nedikir. Zatim em nikarin irtîbatê me tune ku em nikarin indî li di nava bajêr da bigerin. An li ciya deşîfre bûne yan jî em bigerin sir het bizanibin her tiştî agahdar bibin. Ew îmkan sala not û didiya di vî demê da hate birîne lê beriya wî ku sala not û didiya beriya Newrozê me dîsa hev dît li Batmanê nego ez diçim kuderê an ez ê li kuderê bim ama ew wî bandora xwe li ser gelê Batmanê giştî kiribû heta herema me jî Batman û farqî nêziye pir yani li ser herema wekî eyaletê wê derê giştî bandora xwe gelekî bi aliyê civakî da bi aliyê jinê da meselê heta li hevatinê nava eşîra da dixwest çareser bike û carekî ku ew şerrê dest pê kir şerrê yani em bêjin Daişa îro wê çaxê melwana digo Hizbullah nizanim çi tiştekî san yani Daeş xwe nû kir yani wekî îro ew şerê da piştira ez hatim dereng sala notû didiya dereng ez hatim Şamê Endî li wê derê hevalek ku ji Bakur hatin gotin hevala mizgînê min Şamê sakir ku yani endî hevala mizgîn şehîd ketiye. Tesîra xwe elbette hemû şehîdin tesîra xwe li ser meriv çê dikir yani li ser min gelekî bandor çêbû ji aliyê hunerî da ji aliyê civakî da ji aliyê hevalbendîtiyê da û aliyê ku em bi hev ra gelekî tiştê me jî hebûn yani xebatê me hebûn li ser vê esasî yani şehadeta hevala mizgîn hevala ku ji Bakur hatin ji me re gotin tesîra wî gelekî bi rastî jî çêbû em careka dinê bejna xwe li ber hemû şehîdê xwe tewînin em hêvî dikin heta dawiya ew ê me jî bira kes xwe nexapîne em ê bi şehîdê xwe re bin û şehîdê me mîraskî ji me re hiştine em ê peyvê şopê mîrasê bimeşin û em ê bi serkevin serkeftin ya gelê Kurdin spasiya. Bele. Yani bi rastî jî hunermendekî ku di temenekî wisa biçûk de hem bi nav û deng de bi tê naskirin di kevirêya hunerê û şöhretê û jiyanek wisa dehê li hevala jî gotin bi israr ew dixwaze li gel ku serokatî û partî dixwaze li vê qadê bimîne lê ew bi israr dixwaze vegere çiya û têkoşînê bidomîne û ji xwe di encama wê de jî jiyana xwe hûn da dike heval hekîm vê rûşê du çawa dinirxîne. Ji bo wisa dubare neve û dirêj neve na ji bo min şehîd mizgîn yek ez pir cara jî behs dikim dema got behsa wê strana mezin Apotê gotin ji bo min ew stran û şehîd mizgîn navê wê cêwîne ji ber got ew stran bi bandora wê her çi qasî got ew stran wisa sloganîk bi ya aliye edebî di ne pir wisa xurt be jî lê ez wisa pêv hatime girêdan ji ber got ew stran cêwiya navê hevala mizgîne piştî xebatekê wisa li Cemala Şefîq Bavê Raet şehîd mizgîn goya hekîm stranî te ser serok hene wê demê me ew stran çêkir ew mezin Apo bilind Apo ji ber wê yekê ew niha wisa tişbûyî min cêwiya navê wê ye tiştê diyê min gost dixwazim bibêjim ev tevgera jina îroj ya azad ku em li ber çavê xwe dibînin got dinya behsa jina Kurdikê asas jina got ki serokatiya hereketê serokatiya dixwest ava bike hîn ji wê çavê de yani şexsiyeta mizgîn binare îroj jina Kurd li çar parçe Kurdistanê têfam bike got serok yani serokatiya me ji destpêkê dibîn geha avakirina jina azad çawa ket diber de dayê tiştê de wî got dixwazim bibêjim yani şey mizgîn dimanekê de şehîd dike netice ixbariyekê ez mixabin îroj piştî 30 salî hîn jî ew kurmê xiyanetê di nava me Kurda de hîn jî hevalê me bi daha ji ber xiyanetê ji ber ixbariyê şehîd dike ama
بری 30 سالی به چاوت کشین نه هات سکناندن ایروش پشتی 30 سالی جی تکشین yani ew kurmê darê ew xıyaneta gul hemberî te koşîna me tê kirin ew ixbariya gul hemberî hevalê me tê kirin bi çawa berî 30 salî û berî şehîd mizgîn jî ev tevgerina dayê sekinandin ana jî nadî sekinandin merevêna baş zanidin ku berxwedana vê tevgerê li hemberî xayîntiyê hundirê zindana de Mazlum Doğan dest pê kiriye ve mizginan devam kiriye ve agidan devam kiriye ve Atakan'a devam kiriye ve Mam Zeki devam kiriye ve usajı devam bike o ez dibêjim ku em ê hewl bidin hêvîdarin ku em bibin layıqê xebata şehîd mizgîn şehîd Sefkan hemû şehîdên vê tekoşînê di eniya xwe de em ê bikaribin mirasê wan hiştî em xwedî lê derkevin û bi pêş ve bin ez bawer dikim hebûna van hevalê me yên koroyê li vê derê ku beşek ji wan li vê derê ew bi xwe jî hevalê me yên muzîsyen ew bi xwe jî îsbate ku em di şopa hevalê xwe de dimeşin. Belê, spas dikim. Carekî din bejna xwe li ber hemû şehîdan û şehîdên çand hunerê dawîn. Spas. Evolnu em hatin dawiya bernameya xwe heger bi kurtasî tiştek heval bixwazin dawî bêjin hebe em guhdar bikin pişterniyê biqelînin. Ez dibêjim, dixwazim bêjim, îro şehîd mizgîn Şengalê ye, li Kobanê ye, li Bakurê, li Başûrê ye, Rojhilatê, li Ewropayê ye, di her malê Kurdekî de ye. Afrin jî bûje. Ez Afrinê. Afrinê yî pardon, Afrinê yani hem Perçê Kurdistanê de ye. Bi rastî êdî Sîdorê welatê xwe yî derketiye. Gavretewî bûye êdî. Ji bo wekê jî şehîd mizgîn berdê me jiyan dike. Birneke wiha jî destê her kesî nakeve. Şehîd birneke wiha jî destê her kesî jî nakeve. Ji bo wekê jî em bi kişokdarê wê hemû şagirdiyê wê ku hevalê pişt me jî wa amade ne û hezara jî xebatê çad û dirê ku dervê welat çê dibin gelek bi şehîd mizgîn nav dane û derbasî çiyê bûne hezar loba jî şehîd mizgîn hemû şehîdê me bi rastî jî dava me de jiyan dikin. Belê rast e. Şehîd mizgîn jî hemû şehîdên azadiyê bi rihê xwe, bi fikrê xwe, bi bîrdoziya xwe di nav civaka Kurd tene û wê tim bi me re bin. Hevon em ê bi stranekê bi dawî xatirê xwe bixwazin. Temaşevanên hêja car dinê di meha Gulanê de meha şehîda de serî de hevan mizgîn, şehîd mizgîn, hozan mizgîn û hemû şehîdên azadiya Kurdistanê em bi rêzdarî bibîrtînin bimînin di xêr û xweşiyê de. Dema we xweş.